turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiane Ninahazwe. Ingingo nkuru ziyagize urwego rw'igihugu rujejwe gutohoza ku vyaha bitandukanye mu Rwanda ribe mu mpfunyapfunyo kongereje ivyaha gwagiriza Aimable Karasira yahoze ari mwarimu muri kaminuza akaba kunze no kumvikana mu biganiro binebagura ubutegetsi bw'u Rwanda. Icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo aho uyu Karasira yasanganywe amadolari 10,981, amayero 520, miliyoni 3,142 by'amanyarwanda, ndetse no kuri mobile money ye akaba yarasanzwe afite miliyoni 11. Unity Murangira avugira RIB mu Burundi naho muri make hakomeje kuvugwa ikibazo c'ikena ry'isukari mu yagezweho ijya nino kw'isi tubafitiye harimo ay'igitero cahitanye abanyagihugu barenga 130 muri Burkina Faso n'urupfu rw'umuvugabutumwa w'icamamare Temitope Balogun Joshua benshi batazira TB Joshua. Aya makuru yose turarambura mu kanyisase mu hagufi y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere muri Burkina Faso. Abasivile barenga 130 mu kigwati citwa Solan kiri mu ntara ya Yaga iherereye mu buraruko bw'ico gihugu baguye mu gitero abitwaje ibirwanisho bagavye ku mihana yabo mu bucagucagu bwo kuwa gatandatu. Iki gitero nico cambere gihitanye abantu banshi kuva intagondwa z'abayisilamu bagendera ku ihame rya jihad zitangura gukora ibitero muri ico gihugu. Umwe mu bategetsi vyaho vyabereye yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko abateye baje bagana ahari birindiro vy'abanyagihugu bafasha abajije umutekano kurwanya iterabwoba bari mu citwa Les Volontaires pour la Défense de la Patrie. Inyuma yo gutera ivyo birindiro baca birara mu banyagihugu, amazu atari make yaraturiwe co kimwe n'isoko rikuru ry'ico kirwati nk'uko uwo ajeje umutekano abandanya abibwira AFP. Leta yemeje ibitigiri vy'abakiguyemo kuri no wa Mungu yongera ica ishinga ikigandaro c'imisi 3 kiza catanguye. Ntawiritirira iki gitero bikekwa ko cakozwe n'intagondwa z'abayisilamu bagendera ku ihame rya jihad. Ibitero vy'uwo murwi w'iterabwoba kuva mu 2015 bimaze guhitana abanyaburkina Faso barenga 1,400. Tuve muri Burkina Faso twerekeza muri Nigeria aho umuvuga w'ubutumwa w'icamamare Temitope Balogun Joshua benshi batazira TB Joshua yitavye Imana. Icahitanye umunye Nigeria ku myaka 57 ntikiratangazwa. Binugwanugwa ko yoba yashengeye ku munsi wa gatandatu inyuma y'ikiganiro cikibiriraho live muri rurimi rw'icongereza yarahejeje gutanga. Ubutumwa bwacishijwe ku rubuga rwa Facebook bwagize buti: Imana yatahukanye umukozi wayo mu bwami bwayo. Ibihe vyiwe vya nyuma yabimaze akora ubutumwa yari yarahamagariwe. Iragirgiwe ryo kwitanga no gukunda Imana ntirizigera ryibagirana. Naho uwo muvuga butumwa yarakunzwe cyane ku mugabane wa Afrika, ingisho ziwe akatari gake zavuzwe ko ibitandukanye. Abaharanira agateka kazi na muntu bamwitwariye mu kwezi kwa kane muravyibuka bavuga ko yarenza akarimbi mu kuvuga nabi abakundana bahuje ibitsina. Nyuma yuko kwitwara urubuga rwa YouTube rumuhagarikira umuhora wiwe ruvuga ko yawucishije ko imvugo zuzuye urwango. Hari abandi yamara bamushimagiza bavuga ko yari afise ingabire idasanzwe yo gusengera abarwayi indwara zitandukanye zirimwo na sida bagakira. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye agezweho ijya nino kw'isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'ubumwe bwa Buraya, Ubwongereza, Irlande na Canada baratera ivyatsi ingingo ya Nigeria yo guhagarika ikoreshwa ry'urubuga rwa Twitter muri ico gihugu. Mitangaza abaserukira ivyo bihugu muri Nigeria basohoreye hamwe bavuze ko ukwaka abanyagihugu uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro atari wo muti. Nigeria yafashe iyo ngingo inyuma yaho sosiyete ya Twitter ifise ubutumwa bwa Perezida Muhammadu Buhari yacishije kuri urwo rubuga isigura ko ari ubutumwa bwari bunyuranye n'akarangamutima k'imikorere yarwo.
leta ya Nigeria ntiyavuze ikiringo ino ngingo izomara. Abandi bashikirije amakenga y'ihagarikwa ry'urwo rubuga barimwo abaharanira agateka kazina muntu bavuze ko ibi bizotuma hari amakuru menshi abanyagihugu bataronka. Rusansuma yakozwe n'ikigo citwa NOI yerekana ko abanyenigeria bakoresha Twitter barenga imiliyoni 39. Ano makuru yose n'ayandi abagezeho hirya no ku isi y'Ijwi ry'Amerika mushobora kuyasanga ku rubuga rwacu rwa internet ariko www.radio-voa.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gihugu cy'u Rwanda, aho urwego rw'igihugu rujeje gutohoza ku vyaha bitandukanye RIB mu mfunyafunyo rwatangaje ko rwongereje icaha co kudasobanura inkomoko y'ubutunzi ku bindi bitatu Aimable Karasira yagirizwa. Karasira Aimable yahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Kugera ino saha rero yagirizwa ivyo vyaha bitatu, hakiyongera ko n'ibindi birimwo ivyo guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Avugana na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana akorera Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza, umuvugizi wa RIB Thierry Murangira yatanguye amusobanurira imiterere y'icaha gishasha cegetswe kuri Karasira. Icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo cyaje kiyongera ku bindi bishingiye ku iperereza, aho uyu Karasira yasanganywe mu nzu amadolari 10,941, amayero 520, miliyoni 3,142 by'amanyarwanda, ndetse no kuri mobile money ye akaba yarasanzwe afite miliyoni 11. Iki cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo akaba ari icyaha kije ari icya kane kiyongera guhakana guha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi, icyaha cyo gukurura amacakubiri. Ibyo bikaba ari ibyaha bine bigize dosiye ya Karasira. None se kuba Karasira afite umutungo w'amafaranga angana atyo akaba avuga ko yayahawe, hari ikimubuza kugira impano ahabwa n'abamukunda? Ahangaha ntabwo turatandukanya ibintu, turatandukanya impano no guhabwa amafaranga kugira ngo ukore icyaha runaka. Iperereza ry'ibanze RIB yakoze rigaragaza neza ko amwe muri aya mafaranga Karasira ayahabwa n'abantu baba hanze y'u Rwanda. Aba bantu akaba ari abantu bazwi barwanya leta y'u Rwanda, bazwiho ndetse ibikorwa byo gupfobya guhakana jenoside yakorewe abatutsi, gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside bagamije gukurura amacakubiri mu banyarwanda. Abo bantu rero bakoresha amafaranga bafite bakayaha abantu nka Karasira n'abandi kugira ngo babavugire ibyo bashaka ko bavuga, bigamije guteranya, gukurura imvururu banyarwanda, ndetse no kuvuga amagambo nk'ariya akoze ibyaha akurikiranyweho. Ayo rero ni amafaranga akomoka ku cyaha. Murashaka kuvuga ko ayo mafaranga yahawe hari icyaha yakoresheje cyo guhungabanya se umutekano w'igihugu? Amafaranga yahawe kugira ngo akore ibyaha bimwe muri bakurikiranyweho, guhakana no guha ishingiro jenoside, ndetse icyaha cyo gukurura amacakubiri. Ibyo ni bimwe mu byaha akurikiranyweho bituruka kuri ayo mafaranga agenda ahabwa, akajya akoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo akore ibyaha nk'ibyo ngibyo. None se hari icyemezo mufite cyerekana ko ayo mafaranga koko ari impano? Kubera ko Karasira yari umukozi, yarakoraga, afite uburenganzira bwo kuba yarabitse amafaranga ku buryo mushobora kuba mwaramusanganye amafaranga nawe yibikiye. Iperereza riragaragaza aho amafaranga amwe muri ayo ko aturuka kuri abo bantu nk'uko nabisobanuye. Ndetse iri tegeko ry'ubwaryo riravuga ati umuntu wese udashobora gusobanura inkomoko y'umutungo afite ugereranyije n'ibyo yinjiza byemewe n'amategeko aba akoze icyaha. Iyi ni ingingo ya 9 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa. Aha rero ikindi ni uko ndetse usibye n'ariya twavuze, hari n'andi menshi ari mu madovize atandukanye, ari mu mabanki, ku makonti atandukanye, mu mabanki atandukanye, tutari butangaza umubare wabyo kubera impamvu z'iperereza, nayo arahari ayo ngayo. Ku buryo nta burenganzira se afite bwo guhabwa impano iyi n'iyi? Ntabwo twavuze ko
adafite uburenganzira. Umuntu wese aba afite uburenganzira bwo guhabwa impano, ariko igihe cyose ku mpamvu z'iperereza wasabwa kugaragaza inkomoko y'ayo mafaranga urayigaragaza. Ariko iyo utabashije rero kugaragaza inkomoko y'ayo mafaranga, ibyo biba bigize icyaha nk'uko iriya ngingo ibisobanura. Umuntu wese udashobora gusobanura inkomoko y'umutungo afite ugereranyije n'ibyo yinjiza byemewe n'amategeko aba akoze icyaha. None se mu gihe ari impano, guhana impano hagati y'umuntu n'undi, hari itegeko aho mu Rwanda rivuga ko bagomba kugirana inyandiko, bagomba kugirana amasezerano? Venus, turakoze cyane. Turatandukanya impano. We rero ntabwo ari impano yahawe, ni amafaranga ahabwa kugira ngo akore ibyaha nka biriya navuze hejuru. Ntabwo ari impano rero. Gusa buri muntu wese afite uburenganzira bwo guhabwa impano, nta kibazo kirimo. Ariko rero guhabwa amafaranga kugira ngo ukore ibyaha runaka, ibyo ni byo itegeko rivuga kandi bihana. Hari icyaha mu murega nyirizina ku buryo mwashatse ibimenyetso mukabona ko ayo mafaranga mwabonye iwe yakoreshejwe icyo cyaha, noneho mukifuza kumenya inkomoko yayo? Venus, iyo iperereza rikorwa ntabwo wirimita ngo ndashaka ibi bimenyetso cyangwa ndashaka biriya. Ushaka ibimenyetso mu buryo bwemewe n'amategeko, mu buryo ubwo ari bwo bwose bugaragaza icyaha uburyo yagikoze. Iperereza rero ryagaragaje ko hari n'amafaranga, ayo twavuze, menshi adafite ibisobanuro byayo, atabasha gusobanura aho akomoka. Illicit enrichment mu rurimi rw'icyongereza. None azagezwa ryari imbere y'ubushinjacyaha? Dosiye ya Karasira irashyikirizwa ubushinjacyaha kuri wa mbere tariki 7 z'ukwa gatandatu. Venuste Nshimiyimana arakoze. Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda, bamwe mu banyagihugu basenyewe n'imitingito yakurikiye icira ry'ikirunga ca Nyiragogo ntibipfuza kwimuka aho bari baba, ahubwo basaba leta kubafasha kugira ngo basanure amazu yabo. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Jean Baptiste Ndabananiye. Ngiye nshaka gusubirayo, ariko ikibazo ni uko amahindure gatse gagatembana iwacu, amazu gakaba garagiye. Nta gikoresho na kimwe twasigaranye, n'umugabo twaratatanye, ntabwo tuzi ngo yahungiye. Abana turi kumwe. Nanjye nogenda gatura aho hantu atari guriya munoko twe duturi ikirunga, abanje ndabo turi kumwe nibo bagenda mu mbazi. Ndi gutegeza iyo nzasohorera. Aho twabaga harahiye harakongoka, najya gutura he ko habaye amatongo. Naje gutyo buri umugabo wanjye twaraburanye, umukobwa wanjye twaraburanye, ndi mu gahinda gakomeye. Abo ni bamwe muri izo mpunzi bavuga Ikinyarwanda. Aba bavuga Igiswahili nabo intero ni imwe. Siwezi rudi Kongo, sinshobora gusubirayo kuko amazu twari dutuyemo mu gace ka Buhene. Sinzi naho umugore wanjye ari. Nta mazu twajya kubamo, buri kimwe cyose cyabaye umuyonga, n'imyenda nambaye nihabwa n'abandi. Yewe sinanze gusubirayo, ariko ninsubirayo nzajya he? Noneho jye nari umupangayi, n'iyo nzu nakodeshaga yarahiye. Twabapangayi dufite ikibazo cyihariye kandi turi benshi. Nibabarura abari basanzwe bafite amazu bakabaha aho kubaka bakanabubakira, twe tuzajya he? Nta gutekereza mfite kuko ibintu byose byahiye. Nibyo twese turi abapangayi, ntabwo dushaka gusubira aho twari dutuye. Uhatura ejo niba ukinzuye umuyonga. Iki kibazo cyo kuburana n'imiryango yabo kiri mu byabateye kuzinukwa ahantu bari batuye. Ubundi amazu kw'ikirunga ahita ahindura umuyonga ikintu icyo ari cyo cyose ahuye nacyo. Ibi bishimangirwa na Jafari Tubanambazi, umuturage wo mu murenge wa Gisenyi Rubavu, wabyiboneye muri 2002 ubwo iki kirunga giheruka kuruka. Ndibuka icyo gihe hari etaje biri imbere yaho, turavuga tureka turebe iriya etaje ko biragenda. Igera kuri etaje isa nkaho ihagaze, hashize umwanya tubonera yizengurutse mu masegonda make. Ya etaje yayisigwa yose, etaje turayibura, ahita haba plan haringaniye neza nk'ahantu hatigeze inzu. Bizimana Emi Byamungu ni umushumba mu cyitwa Tabernacle Branamu, ariko avuga ko atari idini cyangwa itorero. Ni nawe uyoboye impunzi ziri muri iyi nkambi. Ni umwe mu bavuga ko nta mutima bagifite wo gusubira iwabo muri Kongo, ashingiye ku gihombo gikomeye yagize n'ingorane bahungiye muri Sake muri Kongo bahuye nazo. Izo ngorane zirimo kugabwaho igitero n'umwe mu mitwe yitwaje intwaro ikorera muri Kongo. Nari mfite pano, nari nayiguze amadolari 320 na televiziyo flat screen nari nayiguze amadolari 800. Iby'intebe byo bitanda n'amamatera, inzu yo nayubakishije ku 4,000. Parcelle nari nayiguze 2,000.
600 by'amadolari, ubu hari hageze ku bihumbi 10. Nabashije kuramura madame wanje afite uruhinja rw'icyumweru, ubu tuvugana aho nari ntuye ntabwo wahamenya, harangije kwiyongeraho nka 4 metre kuzamuka hejuru z'amakoro subuja hejuru. Twasaba ko leta y'u Rwanda yo yadufasha ikaduha ubuhungiro. Nk'abantu bahungiye Sake benshi barapfa, babambura n'ibintu byabo. Idolari rimwe riravunja amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'igihumbi. Bizimana yongeraho ko yasohokanye gusa Bibiliya n'igitambaro cyo guhekamo umwana, kw'imyenda n'ibindi bitambaro byo guhekamo umwana babihawe n'inshuti n'abavandimwe. Pasiteri Bizimana yanaziniwe umutima n'urupfu rw'umupasiteri mugenzi we wari umuturanyi n'inshuti wahitanwe n'amahindure ya Nyiragongo. Twari tuvuye mu kazi k'ivugabutumwa, umupasiteri mugenzi wanje wari watashe mbere, Moise Kivura, ari kuruhuka kuko yari amaze iminsi ari kubwiriza ananiwe, we yahiriye mu nzu n'umuryango we. Umudamu we n'akana we yari yamanutse imbere yanjye, ngira ngo yamenya amakuru mbere yanjye, kumbe abari bari baturanye nawe bambwiye ko bamusize we aryamye, baramubwiye we n'umunaniro yari afite, aravana ari kumva bitari buhagere umuntu wawe mwabanaga isaha ku isaha, ugatekereza uburyo kiyahiye kabikoro. Madame we niwe warwajije madame wanje kwa muganga, yagiye kubyakira bya kimubiri ntago bikunda. Ijwi rya Amerika yashatse kumenya icyo leta y'u Rwanda ivuga kuri iki cyifuzo cya zimwe muri izi mpunzi zifuza ubuhungiro mu Rwanda. Yanashatse kumenya niba hari ibiganiro byaba biri guhuza leta y'u Rwanda n'iya Kongo, cyangwa niba biteganyijwe mu rwego rwo gushakira umuti iki kibazo cy'abanyekongo bavuga ko bazataha ari uko leta yabo yateguye ahandi ibatuza. Twagerageje kubaza Minisiteri y'u Rwanda ifite impunzi n'ibikorwa by'ubutabazi Minema kuri uyu wa kabiri. Akoresheje ubutumwa bugufi bwa telefone, Claude Twishime ushinzwe itumanaho n'itangazamakuru muri iyi minisiteri yamanje kuduha ibisubizo bidahuye n'ibibazo twari twabajije. Yadusubije ko abanyekongo bakiri mu Rwanda bakomeza gufashwa, ariko ko ushaka gutaha ataha. Twongeye kumubwira ibibazo dushaka gusubizwa, ntiyagira ikindi arenzaho. Kugeza saa 6 z'amanywa kuri uyu wa mbere muri iyi nkambi ya Busasamana hari impunzi zirenga 1400. Kwikubitiro iyi nkambi yari ifite impunzi zirenga 4000. Muri bwa butumwa bwa telefone Twishimiye yavuze ko kuri uyu wa kabiri hatashye 80. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi rya Amerika, i Rubavu. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dutandukira yavugwa ku Burundi, ikibazo c'ikena ry'isukari kimaze amezi 2 kibandanya kunyuka. Ishamwe ryigenga Parsem risaba leta kureka abandi bacuruza bakinjiza isukari mu gihugu aho kurekera urudandazwa rwayo. Ishamwe ryayo ryonyene rimwe Sosumo. Ibindi turaza mugenzi wacu Eloge Wirikaneza. Ishirahamwe Parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bagere kw'iterambere rirama. Rivuga ko matohoza ryakoze ryasanze bimwe mu bituma isukari kena ariko yijukiwe gucuruzwa n'abantu benshi, harimo abayobozi. Ubwo umukuru w'iryo shirahamwe iyo ucuruzwa rw'ikintu kanaka rugiyemwo abantu benshi ni ngombwa ko kinyegezwa. Faustin Ndikumana ariko amenyesha ko bitagoye gufata inyuruzwa ry'isukari na rijya hari inzego zibijejwe. nta yindi nzira kuko iyo sukari nubwo yo bija hanze amafrode yabwiza ko ayo ufata ku inzego zibijejwe zirahari. Canke ubu bamwija gukora mu inzoga zitagira ngo hari demande y'inzoga zitazitema n'amategeko yoba ija gukora, naho nyine umva inzego zari zihari. Haba nk'ubugenzuzi bukuru bwa leta, documentation, haba nk'amakomisiyo parlementaire, nta n'umwe agira enquête neza kuri ivyo bintu basohore ikintu cerekana ingene biba biriko biraje. Uvuze yuko isukari muri Sosumo ibikwi iyo habaye appel d'offre kugira ati abantu bemerewe kuja gutora isukari muri Sosumo canana iyo appel d'offre ibajyana kritere bakurikiza abo bantu baza gutora isukara cyangwa baza gutora isima muri bitiriza kubera ku mugaragaro, hakabanza kuba ico bita kritere do selection, kandi abantu baganiriza bakaba bazi bakamenyekana amazina nibica bizubwo wese ngo no bijamwo Tanzania adasubira kuronka niya isi ugasanga kugira bayihana ico kintu leta niho hantu yobanza kurabira yose rigacigenda ikurikirana. Mu gihugu cose isukari yabaye umuzi wibuye. Abakenyezi bo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bejeje ibikaju bo basanga ari abahirwe kuko babihura bakabikoresha nk'isukari, ariko no kubura uko bagira kuri ibi bintu babimaze mu kwezi kurenga. Nta sukari tukironka, abana baraguye umwumwa, natwe ubwacu inyotera twishe, nta sukari tukironka. Bararira nyine abana bariko batubaza icayi tukaba ico tubisha kuko ntitokibasirwa ngo tubabwire ati isukari yarabuze bavyumve. Icayi nikiboneka kugira ngo turonke ingene duha n'ubuyi abana, turinda guhura imiseke akaba amazi y'imiseke tukayashira mu mazi no mu buyi hama tukabona kugira duha abana ubuyi kubera kubura isukari. Ikibazo c'isukari kirabaye ndase cyane. Bukebwe kugira ngo hende umwana nyene pe kumuha
umwana yawe kumugora mwebwe umuseko yakora buke buke mbwo ntiyokora nk'isukari. Bamwe mu bajeje intwaro nka Gervais Ndiho atwara zone Nyakabiga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yagiza Sosumo ngo isukari igenewe abatahacururiza. Isukari itangwa muri zone Nyakabiga atari iza muri zone iwacu, ahubwo dusanga ari isukari isohoka ija ahandi. Ivyo rero twovuga yuko atari urusaku, kubera ko twarabibonye kandi twarabigenduye, twarakoze ivyigwa bitandukanye n'abashef de quartier, aho twasanze hariho isukari ugasanga hariho amazina batubwira yuko abantu bari muri zone Nyakabiga, mugabo ugasanga abo bantu ntibabaho. Ndikumana atwara Parsem abona ko Muturama ari uko urucuruzwa rw'isukari rwugururirwa bose. Ayo mamonopoli abahari, none ko leta yashyiraho ayo mamonopoli kuvuga ati Sosumo ni udandaza isukari, niyo ibuze ntibahaye monopoli yo kwikura hanze ukayinjiza mu gihugu. Iyo Sosumo ihaye monopoli ntikora akazi neza, kubera iki hataca bavuga ati abanyagihugu bagwa mu mpuriro, reka abandi bizanira isukari bayinjize mu gihugu. Ufate monopoli uyigire mugabo abantu bace babura ibintu, nturekure ati mwebere ko mwabaye ibigaba muri ko muratuma abantu batera isukari, turarekuye abandi bayinjiye. Uraye ko badaca bikubita agashi bakisubiza ku murongo bonyine. Shitsi nzahabo araronga ivyo bizana akarenganye mu by'ubutunzi, shitsi social barodi iriga kuvuga ngo leta iri mu bintu sukuvuga yuko babigira bitunganywe neza. Abantu bahindura ingendo kuri ivyo bintu byashobora kuzana akarambaye, utakishobora kumenya umukozi wa leta mukuru, umudandaza, byose bivangatirana, haba mu gipolisi cyangwa mu basirikare, mu bantu bose bari mu bintu by'urudandazwa. Iyo Sosumo niyo organize neza ingene isukari ibagize binaniye, twese abantu batari kubaronka isukari, none iyo Sosumo imaze. Iyo Sosumo inegurwa iremeza kwibona nayo nyene ubukene bw'isukari, yamara inasigura ko atakibazo c'umwimbi ifise. Jean Pierre Nzobandora umuvugizi w'ibiro vyo ku mugwa mukuru w'ubutunzi bijeje gusanganya ibikorwa muri Sosumo akaba yavyemereye bagenzi bacu ba radio y'igihugu. Ibijanye n'ubukene bw'isukari bwibonekeje muri iyi minsi, ivyo natwe turabarundi nk'abandi aho tubaye mu makartier barabibonye. Tumaze kubibona rero dufatanije nabo mu ntwaro n'akamo twaterwa n'abana n'abandi, baravuga tuti reka duhaguruke kugira ngo ubu bukene turiko turabona bw'isukari twige neza iyo buzanana, hana tugira ico dukoze. Hanyuma kuko twabishikirije mbere, isukari muri Sosumo mu bisanzwe nta kibazo kihari, kuko isukari nuko twe dutegekanya kuyitanga ku kwezi twarayitanze, turerekana ingene amezi yarenganye twayitanze. Dufite rero ingene isukari isohoka ku munsi n'abayitwaye n'aho baba, urumva ari twebwe iwacu n'ibintu bitomoye. Isukari ku giciro cashinzwe na leta n'amafaranga 2,500 mu mafaranga y'amarundi ku kilo, ariko hatari hake nko mu ntara za Bururi, mu manuko, Kirundo mu buraruko na Cibitoke mu buraruko buciye uburengero n'umugwa mukuru wa politike Gitega, abanyagihugu batashimye ko amajwi n'umwidondoro wabo bimenyekana. Babwijwe rya Amerika ko kuri magendu igurwa hagati y'4,000 n'ibihumbi 7. Eroje Urikaneza, ijwi rya Amerika. Icegeranyo c'abafaransa b'abahinga mu vy'amateka ciswe rapport du Clet cemeza ko Ufaransa bwagize uruhara runini muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ariko ko butayifisemwo ubufatanyacaha. Abahinga mu nzego zitandukanye 8 bakomoka mu Rwanda baba mu bihugu binyuranye vyo ku mugabane wa Buraya bayikoze ko isesangura, bavuga ko ibuzemwo ibintu vyinshi. Babiri muri bo baganiriye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Abo nabo ni Wese Maurice, umwarimu wa kaminuza akaba n'umushakashatsi mu vy'indimi, linguiste mu Gifaransa akaba no mu Faransa, na Sengiyumva Nkiko, umuhinga mu vya politique, politologue mu Gifaransa, we aba muri Suisse. Ntabwo twigeze dutandukira kubera ko nubwo raporo ishingira kuri archive z'abafaransa, ni ukuvuga ku nyandiko z'abafaransa, inyandiko zigeze ku ibihumbi 6, ntabwo ivuga ibijyanye n'abafaransa gusa. Iyo nyandiko ivuga abanyarwanda, iyo nyandiko ivuga ibijyanye na jenoside yakorewe abatutsi, kandi iyo nyandiko ikaba igamije gushyira ahagaragara impamvu zateye jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo uravuga iyo raporo du Claire? Iyo raporo ya Duclair. Tukavuga rero impapuro z'abafaransa ubwazo ntabwo zihagije kugira ngo uzihereho uvuga ko ufite amakuru ahagije kugira ngo uvuge ko ibyo uvuga kuri jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se ku ntambara yabaye mu Rwanda ko byuzuye. Ikindi nakongeraho ni uko iyo raporo na za archive yakoresheje n'izo mu Bufaransa atari zose, kuko nk'iziri muri Parlement mu nteko y'Amategeko y'Ubufaransa ntabwo bigeze bazigeraho.
nicyo gituma tuvuga ko iyo raporo ituzuye. Wenda ntitubigarukaho, twatanga n'izindi ngero nyinshi zerekana ko ituzuye. Ntabwo ivuga abafaransa gusa, ivuga n'abanyarwanda. Ntushobora no kuvuga ibintu byabereye mu Rwanda ngo we tutavuga abanyarwanda. Reka dusubire kuri Nsengimana Nkiko. Muvuga ko iyo raporo hari ibintu byinshi ibuzemo. Nabisoma mu Gifaransa kubera ko mwabyanditse mu Gifaransa. Le rapport est émaillé de manquements au niveau des faits, de la présentation chronologique des événements, mais aussi au niveau de l'interprétation. Mbivuze mu Kinyarwanda ubwo ngubwo ibuzemo ibintu by'amakuru nyayo afatika, ukuntu ibintu byagiye bikurikirana mu ngengabihe, mbese mu matariki n'ibindi, nanone no mu kubyumva, mbese mu kubyiyumvisha, mu kubisobanukirwa. Nk'akantu gakomeye muri ibyo bintu ka mbere kaza ku isonga mwabonye iyo raporo itadoma ku rutoki wa mugani w'Abarundi ni agaki? Hari iyi nyandiko twakoze, ni inyandiko navuga izinze. Turacyakomeza gukora ubushakashatsi burambuye. Harimo ibintu byinshi umuntu abona dukwiye kuzagarukaho. Harimo ibintu byinshi rwose bibuze. Wavuga yuko ntabwo tuvuge mbese nko kuva muri 1994 ubona uruhare nko mu Rwanda ubwarwo byonyine honyine. Ntabwo wumva uruhare nk'amashyaka ya opposition yagize muri iyo kuva muri 1994, kandi nabo bari igice kindi kitari Habyarimana cyangwa kitari Kagame, mvuze mu magambo makeya, nacyo cyari gifite uko kibona ibintu kandi cyakoze ibintu ku buryo bihinduka, ku buryo ibintu bihinduka. Ubwo ruhare rwose ntirugaragara kandi uzi ko guhera muri 1992 mu kwezi kwa kane opposition niyo yayoboraga guverinoma. Reka tubyibutse aho ngaho nanone, reka tubyibutse Nkiko. Minisitiri Nsengiyaremye na Uwiringiyimana hanyuma nibo babaye ba minisitiri ba mbere. Bashingwa minisiteri muri leta, yewe kugera n'aho tuvuge n'ibintu byerekeye ubutasi mu gihugu, hagati mu gihugu byari bishinzwe abantu bo muri opposition. Umwe wari ubishinzwe nk'ubu ngubu ari aho ngaho ari mu Rwanda, niwe perezida w'inteko ya Sena mu Rwanda. Urumva nk'ubwo rero kuvuga ibyo bintu byose, ibyo ntubivuge ikibazo cya opposition, ukuntu abantu ba opposition aribo bapfuye mu ba mbere, nibo bapfuye mu ba mbere nubwo bayoboraga leta, bayoboraga guverinoma, bapfuye mu ba mbere. Icyo kintu rero kubona kigiye ku ruhande ni ibintu bitumvikana. Ikindi ni uko abafaransa bari mu Rwanda, yego iyo urebye ubona abari bashinzwe ubutasi baho biberaga hanze, amakuru yabo yose bayavanaga mu Buganda, yaba batavanaga mu Buganda bayavanaga mu Bubiligi nibwo bwayabahaga. Ariko urabona kuva muri kuri 1990 intambara iba kugera 1994, uzi ibisasu byaturikaga buri gihe n'iki, mbese hari umutekano mukeya. Nk'ubwo hari aho twabyanditse tuvuga hari inyandiko Abafaransa, abantu bagiraga inama Abafaransa, urumva ko niyo mu bintu bibuzemo n'icyo, bagiraga inama Abafaransa, banditse berekana bya bisasu byagendaga biturika hirya hino icyo gihe cyose, berekanye ko byinshi byari bya FPR. Icyo kintu ntabwo bashyizemo muribuka mu kwezi kwa kabiri muri 1993 FPR yagabye ibitero mu Rwanda, ishyira abanyarwanda bo ba Byumba na Ruhengeri hafi miliyoni
rwose baza kuba mu nkambi z'amafuti hano za Nyacyonga. Akandi nga duce dusoza amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire. Kuri mikro mari kumwe na Joy Diane Ninahazwe, yakoze Fasil Gebehu yegeranije ibiganiro vyacu. Ku izina ry'abagenzi bacu bose tubike banu